Yeah, set demonstrate. Uyayiphosa, uyayilandelela, ibeka phasi. Because ayithathe, ayibisele la ithethe khona. Yabona? Because uyabala 1. Yabala. Njalo njalo. Yeah, that's okay. No, aku bapa basemuva baphambili abayemuva baphambili. Athi basemuva bayizwe. Astomishani. Go. Yeah. Nakubala 3 sathoma 1 2 3. Yes, Rako. Yes. Yes. Ilandele. Ithathe. Biyela emuva. Ithathe izakhokho. Awuboni ke? Yena yonke khokho. Thelento. Phosi ilandele khokho. Ilandele khokho. Ilandele khokho uzoyithatha phasi. Kana sobrano kana silethi yeah. Such a challenge. No, such a challenge. Hlango sinebe identical force abavela ngesiyabuswa ngikhuluma kuhle mos. Siyanamukela sibawa nje nithi isandla banibone bazokwazi ukuthi nabanenkinga bachidelekini nikwazi ukubalungisela zona. Ngiba identical force siyathokoza. Abangabazi ke babantu bakhamba bararulula imraro phathelene nemndeni nabangani nokho solo bathumleko siyababona ukuthi bayafika emaphethelene endaba bagcine bebayirarululile nanoma vane ikhambe kubabudisi nje abanye bakhamba babambana ngamawatchini nokho madoda akhona bayakwazi ukulamula yeah siza kuchitela ngakibona zikhona ezisirarako kukhona engibachiyako ngaphambi kokuthi siragele phambili esingakabamkeli. Right. See people who are advancing the interest of the society, who are the voice of the voiceless in the marginalized communities. Bakhona. Isizathu alingaleleni kuhle. Abantu abaningi bebasolo bangibhalela umlayezo bathi masilela kanti siyabona lapha ku post lapha bathi kune identical force. Why ubize identical force? Yabona? And ngachaza ngathi guys asikhumbuleni la mina njengoGayi Masilela i-nickname ami ngithepha angithandi igama lami ngimode Gayi Masilela nizakhumbula ukuthi I'm the founder and director of Expose SA and then namhlanje asikhona ukuthi singakhuluma nge-Expose SA but one thing that I love is that i-identical force iyenza almost the similar what we were doing. Whatever bazokuchaza ngapha ngiyacabanga ukuthi nani nizothola umhlahlandlela ukwazi ukuthi nakusasa nanihlangabezana nemiraro ukuthi nichingaphi nikhona ukuthi nithole ihelebho. Ngemva kwe-identical force sizobiza ifunda nathi kanjeni abasa presenter ngiba ukuthi ifunda nathi ilungisela abantu abatsha iwoma nani abogogo abakuphoselana ngamatennis bazilungise nabo ukudlala amatennis i-netball isoccer abazilungise nabo ke chess rabaraba abazilungisa sokudlala ngemva kalapho sokudla dessert yeah sokudla chocolate rice ale balifaka ama beetroot sikhuluma le chocolate so yeah okwanje sokunika be-identity asibabethelele izandla siyaqhubeka nihlelo lethu namhlanje siyaqhubeka siletha Lochani
igama lami nginguKhaya Isibongo kwaMthweni. Ngikhamba noFikile wakwaMthweni, sibuya kwa-Identical Force Unresolved Matters. So thina kwa-Identical Force Unresolved Matters sidila nakho konke, angazi abakho bayangizona, sidila ngakho konke okubonakala ngathi akukho emthethweni, thina sikuveza echachalazini. Angitsho ke, so kwa-Identical Force na unomntwana ongathi akezwa, ngoba bayabonakala abantwana bemakhethu ukuthi sebaqabanga ukuthi bakhulile, ubuntwana lo babulahlile abasenahlonipho. Angitsho, so kwa-Identical Force siyahona ukuyiza sizomkhuza umntwana lo, futhi sine-rehab edila nge-drug, nalabo ababhalela kuphume etshwaleni siyabahelebha ukuthi baphume etshwaleni. Wasithanda laba-ke abangezwako, ababhemi, abaseli mara bezwa, siyabathanda-ke lapha ngoba siyabathatha babe bantwana bethu bakhona ekhaya. Number 2, sidila ngalokhu okuthiwa ma-unresolved matters. Angithi vane ngibona emakhaya kuyenzeka uma athengise umuzi, mara umuzi lo kungazwisisakali ukuthi umuzi lo uphelele phi, babhadalile bacedile or benzeni. Siyangenelela thina as Identical Force, si-mediate indaba enjalo, sibahlanganise abantu abo, kube nokuthula, kube nokubhadalana. Okukhulu in our main vision ukuthi asingahlali emphakathini la kunganakuzwana khona, sikhona thina i-Identical Force. Ngaba into encancane enibangako, thina we are here ukuzohelebha. Vaneke sithi thina siyiphimbo lalabo abanganaphimbo, thina simlenze walabo abanganamlenze, ngoba konke la mele sifike khona siyafika. Njengoba no asiyenzi kumbereko wamaphoyisa, mara sibereka ngokubambisana namaphoyisa. Shuthi akunanto esingayenza ngaphandle kokuthi siyoyibika esiphoyiseni, futhi asiwathathele umbereko, kepha sibereka nohelebhana nabo, futhi sihelebha ngoba sinabantwana esibereka ngabo no-social development, siyaberekisana naye, siyazwana musibazali. So okuningi udade wethu uFikile la ngichiya khona uzongena naye abethe mabili mathathu. Lotshani baphakathi kwaGafontein, onlotshisa kwaNguFikile wakwaMthweni, omzila katha ukuthola ngaphangandla. Ngohlanga mina ngibuya eFlaglaagte number 1. Njengoba ubhodi sekatshwile, sithatha i-Identical Force siletha eThembisile Hane, angisho egqwelele eDr JS Moroka, siyayithatha siletha la eThembisile Hane. So i-ofisi lethu izoba khona lapha eFlaglaagte number 1. Ngiyathokoza mhlawumbe ubhodi njengoba sekatshwile, si-Identical Force siyatholakala abantu abasha basithola ku Facebook.